Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Tak kunaon sih pian lompatan. Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Woi, amplop gede sama kemana, Neng? Rek cukur ah, ke pangkas rambut barokah. Di mana? Tadi dinya di gang musola. Musola teh loba. Gang musola jalan. Jadi ngapri kasap. Heeh. Halus syukurannya. Nya halus. Kemari budak non di mohak toke. Aya, Mau aya? Ye, bener. Bisa wae sama. Ye. Berapa syukuran aya gaya tokean? Ye, Oh, terus kaluhur londok. Oh, londok. Oh, Cukuran londok. Ujung kucing nangkub cukurana. Anu kumaha cing nangkep? Di batik bisa, terus di burung-burung bisa. Beres ya. Ye. Tela Meng ya. Rasana aing duit teu kabawa Meng. Ye, nyocok atuh lah tuh. Aing nyawa duitnya. Oh, Saya tungguan di dieu. siap. Tanggal buah. Yo, pusi anu ngarabut tongko. Duh. Aing mengang lila-lila teuing. Aing nungguan teh sok hoream nya. Kamana mengang sih nya? Saya 2 jam setengah mah aja. Angkanya kok gitu doang ya. Ye, Keren Mang Komeng. kurang gua bawa mana yang ngurung, Mas? Ndek kemana emang jeung Bapak? Ye, rek cukur. Rek dicukur jeung bapak mana? Tapi urang nungguan wae. Cukur di mana? Di eta tukang pangkas rambut barokah. Di alamatna Jaringao. Pangkas rambut barokah teh di mana? Di Jaringao, Desa Pringkasap. Di Gang Musola. Mang Anung, cukuranna ge rapi. Bisa dipikok, bisa jalan kutu. Cukuran landaknya aya. Mang Anung mah, tapi katoke-toke cukuranna aya. Mendingan jeung mana weh? Gila wae nungguan bawa mana urang geus cangkel bolak-balik geus nago geus. Mun aya kopi mah ngopi wa. Ayo atuh urang. Minta ampun urang. Komeng lempang wae naik motor. Emang jauh keneh? Deket. Tetik deui. Ayo, musola, gedeng di tepi, ngungcung tuh. Ayo musola. Ayo. Nah, jadi nepi, Cep. Mana ke semua? Maaf, capek Mang Komeng. Nah, asal geus aya spandukna gede, ngajeblag pangkas rambut barokah. Objek deui eta. Jaringao, Pringkasap oke. Mang Komeng, cukuranna. Tempo. Ukuran toke ya arana kerja manain ukuran toke kos itu ya. Mang anu. Dinyata tah nan pangkas rambut barokah. Kok itu? Bisa diburuman tuh. Mantapnya.
bawa mana ke nambal pantesan jangan nungguan udah nungguan mana enak. Wah, ke nambal. Nah, orang mah nek balik wae. Nanti saya ke bawa mana ya? Tak, jelema teh. Urang nungguan di tadi lila. Nambal aja mana teh. Buat mau cukur diantar budak cipian. Ayo di bengkel eueuh nu nungguan. Aing ka bengkel we, aing nambal. Anas mah buat geus ngaji jentul we nungguan gua ada bisa nu ngarabut. Ai mah kemana sih teh? Bebeja itu ka bengkel nambal gitu. Urang mau nungguan wae bro. Nah, mana empot ya, Meng? Cukur anak sih, Pak. Wih, mantep bener, Meng. Wih, deh. Cukuran toke yo, ada mah teh. Ya, oh kerjaman lain molet deh nu toke. Beres gaya nanya. Nambalan aing. Wih, nyacing bener atuh toke. Mantep aing suka nek Meng cukur nah. Nyaho. Buat tarintik buka aing lho. Pokoknya mah kapangkas rambut barokah di alamatna Jaringao. Ringkasap. Aya gang musola asup ka jero. Pangkas rambut barokah Mang Anung. Bisa cukur. Kayak aing neangan dah. Oh. Tanyakeun. Nya. Buk tuh di Burman tuh, buk tuh di Burman bisa. Dicat bisa dicat. Oh, tuh. Cat hijau bisa ya? Bisa. Bisa manehna make batik kitu tah. Pak minta duit. Duit bae sama eueuh aing. Bukan duit nya kalaena mah ya. Jangan jajan. Eueuh. Ya we, sukan lah. Bukan menang sukan mah. Eueuh enak bisa ge. Paket. Paket mah. Bang paket datang deh kan. Dan minta duit, aing mau coba duit. Ya. Berapa? 35.000. Ayo buka duit lah sok bukat paket we atuh. Buka duit, budak minta jajan. Ya, nah. Kali aja, Bang. Udah ambil aja. Nuhun, Bang, nuhun. Lumayan buat beli rokok. Ya. Untuk boga duit ya, tapi merel bae paket. Minta goceng. Bang goceng koren. Wah, ucang goceng. Ya, 10.000. Kami sangat itu. Kenapa ngecek di dia? Kericing. Gue nongkrong wae gua nungguan ke Bogor. Lucu-lucu semua gitu mah. Yang geus sedang ulin di dia tuh. Gimana sekolah? Lancar. Tugan teh bolos wae ujian ge. Nungguan ke Bogor bocil mah. Ente. Ayo rek ulin mah. Ayo. Tapi hoream. Masih. Tunggu duit mah bocil mah. Boga 10.000. 10.000 main kana naon kota ge nang geus mah. Enggeus bae nongkrong di dieu. Ya goceng teh Mang Komeng. Nyaho 5.000. Urang minta goceng diberi 10.000. Besar Bapak. Ya beres atuh. Setiap poe goceng terus urang mah. Supaya diberi 10.000. Heeh. Oh bener, ceng politik na halus tah. Nangis daripada cicing orang coba udah dia. Pengulangan aja mana jajan? Motor aing kemana sih naik Meng? Beli rokok tadi bilang. Beli rokok. Oh. Iya, mau di pasir teh rasaan teh asap rumah. Ada teh nyawa, Mang. Ya udah. Mulainya. Ngaplek. Karena geus lulus ya, catatannya apa ya? Bantu itu pakai daun kararas teh ngalilit. Pakai serutan tamurun kayu. Ampun. Ya nggak tak datang ya kak? Emang Komeng. Butang lupa tuh ya. Sana nyaritakeun tadi curhat ke orang. Naon? Minta goceng beres 10.000. Emang goceng urang mah? Berapa? 10.000. Ya. Tapi bener. Seberapa gitu? Goceng ke 5.000 sih kurang. Pengen budak minta goceng. Wah, ini biar 10.000 selupa. Tahun. Goceng ke 5.000
Emang kamu mah? Pada tuh yang atuh. Nah, oh, engke sing milik babagan gitu deh, Pan. Cep, kau nggak mau minta goceng. Kita stay dari 10.000. Pak, minta goceng gitu. Suan aing mah goceng teh 50.000, Eh. aing mah 100.000 gitu beres paling 10.000 lupa tuh. Kalau eta itu mah plot baheula teh nyawa goceng-goceng acan.